ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka Shillong Referee Society kamla khlam na penpau ye ka mensim ka bakamen bat ka badap da ka jing sngo sarong hadin ba ka kong rio lang dhar ka balong ka referee bala itho da ka FIFA hagani ka kenti kala sha jet biang ban yo penyat kum ka assistant referee ha ka lumpung ye lai kai football joki kenthei bala tip kum ka AFC Women's Asian Cup India 2022 qualifiers ka ban salong ha kari Kyrgyz Republic ka ban sedang na do ka khat tarik ubnai risau 8,000 arpuai hadu ka arpusan tarik ubnai risau 8,000 arpuai baro shikata ka kong rio lang dhar ka juyo lat ban penyai tangi ki lumpung yelek kai football jong ki kenthei hanrei menta ka kenti kan longru ka sen ka benengkong pakala shajet ban penyai je ka lumpung yelek kai football jong ki shinrang ka ban long hanong ba Bangalore ya ka balatip kum ka second division jong ki Indian League ka ban sedang nadu ka South Tarik ubnai risau 8,000 arpuai bat ka ban kutpan hadu ka arpu lai tarik ubnai risau 8,000 arpuai tenagaliang chongi ki referee khamtam le ni nagaliang choga Shillong Referee Society namar ba I kongrio ide baladon banil aslam ba tingidap sisa ka cingkemen ka bakrau ba I layo ban sachit biang matau senam ya ka ilayo biang ya ka FIFA ba matau senam te ilayo ru ya ka assignment sabar choga India sepo kari ke Kristan mo nang ta pada ilayo ruman sementa po ka second division I league man salong siya na po Bengaluru te ngidap siya ka jing man amar ba ka jing sa chi jing I kalong ka jing I man sim yang gi referees bat ya ki ru gi ban kwa man long ni ka kam referees kamot kani ka chachi I kumi kin the nila banong nang khali ai de ta mai imroi be de ta hadu mata bio I ka FIFA bat referee ndai handia he bro ka wei Kidon tang arngut baru arngut kidi na North East kawin na Manipur bat I kongrio ilin positif singi kamot ci sarong hi kalong hi North East baru kawin na marba kat kani kacing he ka ri kacing India ngiyo tang arngut ki matagi bayo igin ka FIFA bat referee ke kubor ka mga ai ki we pe ki prasamla haba ki tre ya kanu ka kam na ka kam business na ka kam sport ru kamot kade bikin tre stom nuksa kumingi ki balong referees kumbaong mapingim ngimdai man syania tantang nagikam sorkar mata kasukar kanumna syu ba ken acham yaman kiwi konsamla ni kibalanang lastat te yakino ki basyam yaki nugnu fluvision kamot ki diban tresto man simkia komba long I kongrio ilayo machwa idang dei tang I kedan ibarit ka kam referees mo mata ila poi sidu sini ka kedan ka bahe kamot kanir kala dei ka we na ka kam ban ngi ongno balala ban cuman toy ban la ban pendap biang ru hi hasem gi jinguna kin kum tairu pat ka kam referee mantaru ngong pi ba ki ba tre storm hi ki ba poi gi national level gi behe ka ong ka kam ka ba pendap biang ga kai gasem ken takadao ngi ong ba kum gi samlaru gi ban tre storm ha kanu ka kam gi don bat ngi gi yang gi referee ngi tu gi pat ki para referee ki ba don kaleng ka state gi jingi apa gi sim ka kam referee gi ban train ka mesim tre storm met ban mesim kamot kinyo ka thong ko mayo alami kongrio kan yang chongi gi referees ngasim ang ni nakalian juga Shillong Sport nakalian ki Shillong Referee Society bat kunjuru nakalian chong baro ki referee chong ka mikhalia kam ai kit bok kerwang ya I kongrio ba ilayo ikini ba in nang kiyo susu sikman ba inang treistom ai kongrio ngate ba namar ngalang referee ba ida gi post na mangni hagani hi kamadan ba istang ka career kong referee dan bak imitasi yo mani keren hagani kamadan ka ba mangar stang career kong referee ikong rio risdang te tristom ba na dum shwa ngedon lang ai hi ngi tristom ro mi tristom ba kum ikin thai brio perkabi marway yo ikat igini ka kerdan marway te kamot kade gi sarong ba ong pimena kade gi sarong hi baragway te na kaliang chongi gi referee so kit bak riang hi ba inang kam nang sai nang klan te kanika assignment ba I lejru dan bak ba in perform ba inang yo sisu ka kam he sisu amde ba in yo tang hakani women select ile bisa select pada ka group kamel ang group ye mo ila ban yo sa ki kum ki qualify World Cup ini seru ka women's World Cup kata hi gede cingkit bok riang tungi nakaliang singi ya I Korea tengarung su ai ka cingkit bok riang ye kongrio lang dhar pa inang ki khmat khamta ma kanika assignment ba yo amta ban cha Kristan kumchu ro nam ta ka
ni second division I League kaman salong sia nadu ka Southern New benai banwan dengan nakaliang congi barok ki membar kecuru naki refresh nakai Shillong Sport Association barok away ki kitbok kirwiang I bain lebha bain nangkiu sya prang bat kalong ru kum ka nuksa nam ta ki we ki refree nam ta cela congi bat kecuru nam ta kai North East congi namar kum ba pilatif kum bala keren basna ba wadah pon kari congi ro ngi tang dan tang arngut kini ki FIFA National Referee Hockey Women's te nakaliang congi isu encourage I bain lebha pada ublay ru ni kukui ban yo ka med bokoj ba kha bad nakaliang ka jong ngi kerpat ya ki no ki bru ki badan kam sim ban kentiu lem ki referee ba kin aim sim I ba kuncuru ba kin no senyang I nam takani ka cing le chung sakani ka assignment ka bansa wan kumba philatif hi kapan le chabar kumngi ki referee bonsin ngi dakile assignment sakanu kunu kari ne wat apo state ni po hari la chong ru ni hablut na ladi simet te kuma I de kanu kacing lut kacing sep chungi ka bain le chadu chabar chane sha Kharistan te akpat le mi ki no ki bru ki ba each sport kham tam football bakin kersian le mi I na im sim I nam ta benok senyang le mi I okay nakaliang ka chongi ru ngila kerpat yau sport minister banun nyarap lem te mentaro ngila thau hi kilat kilinti ngila ya lej bat I misrio sya po directorate of sport ban pancing rap ban kersan lemi I nakaliang sport minister u yarap sya sibun ki cing yarap u yarap haka ba inlet cing le chabar juru hakani ba inlet hakani assignment ka ba mentaro nakaliang chong sport minister u la yarap I bada dan ki we ru ki pala yarap I ha ngila yelang ya wat lang kini ki cing rap tu kani nakaliang ka chongi ka seng hi kum ki nong ilam kat bala ngi persyang bai ban yarap wala ngimla haki bor ban senjang ru ndai ta kabor jongi kamet ni yarap ben ye ki perlok refree dai tang ye kong rio dai giwe ki refree ye persyang kat bala hi ban yarap nakaliang jonga koi ho ngas ko tanat ma bangala syajit nama ba koi kalong khamtam mentangan deka second division I League ka ban Shillong Shen ha Bangalore kan sedang duduk Southern kalong bas tanat nama khamtam kini kan deka first time bakin kadai kasian kong ma baka AIFF kan select ki kan thai ban official ki match nang nama duduk mensua ka tu kila adan ki FIFA ki basinia jong iru ki kan thai mensua ki pat ju sha select ma pemda pat kasian kong baki sha select dalong masuk tanat ma baki sha baki island ni but ya kabangan select ru sha kaban selong ha Kyrgyzstan benda ka AFC Cup man hagani hagajing siang ambot lek Lebanon tang badan ki jing ka kidau baki mla ban kia ki shift no ya ka tu ka jakam de shu Lebanon mentangan hablain asy Kyrgyzstan kaban selong ha Oktober ka kataru da khain ki level ki banga syai penyat khantam jong ka AFC kani kan de ka tournament kan de ka bahe adu ka bangala dep officiate kat ki bangala dep memang mencuang asy lek ki under age tada compare bet ki tu ki kani kan sele ka game ka bakham ong ka bakham tough mai nga bangan officiate kalong ka we na ka opportunity ka ba crowd ha bangan yo bangan learn khantam ka jing hikai ka bangan yo sthi thrai kan sakham bha shu bangan yo jing muntai ni sthi kum ki referee de ngan ong ka jing pung khra hi khamtam yang asimet te kami ni mde tang yang asimet da de bang kum ki referee ni de ban train yala de ka fitness si ma bang khamtam bang ka badan kam bhai ngi bat so ko ru ka kat ru ngin hapule ma ka loss of the game ru ka dan kam ngi ma ba ting tang da ka fitness dang ngim nang ban puli ka loss of the game ngimla ban penya ya ka game nama ding tengi shula mare dang ngim nang ya ka loss of the game but kumno ngin judge ki players da kile bakla ta kawai hi kamin ta kumanga ong ma ka fitness si kamin ta ngashu practice kum tu man ka janmi chini 10 ha po MFA ground na India la ka jong hajing sya man hakini de baki ai be ka de baki shift ka ya ka jaka ni syajid arngut syali benon tang ba minta kila kendri ano ya ka jaka tangan selai no setengah marwai sya Kyrgyzstan itu we banaman kuri ranjita ila adab lek mentai ila adan apa Uzbekistan dang punya games ti ka finance te ano nama ba kalong ni first menchua hajing sya ka AFC nama punya ki AFC ki siu himiki ka travel allowance ki siu himaka tiket kila provide makingi tamba minta ka dikasih nang kong ka nakadaw jong kani ka pandemic ma iklam siu ni ki syu angi bangin habdud hi dal de
hadin gin sa reimburse pat ini tang bai kata bai ka reimbursement ngimla ban ong hadu ka no kan support ting ki hadin si benai ting arbanai syong hakam ka komiti jongki lanu gin penai ko we ka long nisham jing himada de ban ong nama wat ha India ro menta naduk ba jur kini pandemik ka la rem ka by flight syabar le haduk ka nu ka las nu thu hi kan ka rem te long naladi hi tangam yo taba long men gini nakaliang kaseng pat naladi ro ngalai hi shani stai pangapan jing arab na kibru dan kibayarap dan kibam yarab ro mai kata ana kaliang jong sports minister ro men gini ngalai personally sheyeng ju ngalai pan jing arab ai kata naga sports department ta ngala adapt thak application sha pa directorate ta ki ong kin sa approve hadin hindi ba kini ong ban namar kalong no ka kam jong government ta ki khamslam hi tamba ki ong kin sa ai hadin ko we ban ong artitin ngam artitin nama bale hindi ka sinang kong bangan official ki match jong senrang ma nama hani ha wada pa mi khalia ro sini da ka game kan thengam juyo ban panya bangan no experience na ka game ki senrang suang gawai tangga pair namar bale hangni ngala i bun ki players ngala nang ban ong ka kom mi la kai ka compare ta gawai ngan syam jing hi nama ba syabar ka rukom hikai jong ki coach ki players ta ngan syam jing hi dang sedang ta ban pe e kom ile kai tamba dala poiste ban ong tan hadu kata ban ong bangan ting tangan am ting hi nga kermen bangan le bha hi kata